ene naro kumete nande toithingia kuthugania kawira na anite bamupromise bamwera no kan deputy governor bara bambiria guchwa ari no kan governor bambiria nabo guchwa no kan deputy iro ba contribute a lot of money toithingia na ragia na MCA kawira Mwangaza governor ethuganagia komutetera ijao akubanga ethuganagia gakwaria na MCA irainapo ethuganagia gaba kwaria mpuru so kukugeria justify ndoa iji katika governor na munini yo nio nkwenda gwitira Meru ikio tumatweja gwitana ntwaja ibo nkwenda obera kaumo kandwa nande yo kinyau kawira riretire aretora wone batethania na nchamba mbithi na bangi bamutethia na agamba na ita na ni evidence yewe watuika guchinda ibachokere naja na iba guchoka mutuma toithinkia atamenya kawira Mwangaza na kumenya imbie kwenda governor kawira ikirira bende ya gwita ngugi obichi nonto manto yara deputy governor ajathithagia witho na kawira nonto no governor atine evidence ya kumwira nonto kira wira go ikira ugite werune nonto no atena bwa kwira Meru werune manto ya ndene no ugaga kara ya ndene ariko auga roje rwakwa nte kumeria na nte gutura wakara muromo ariko au ento ithingia no kagutura ekai ritura roje yona kaibire kanywa kariko kau Antonio mheshimiwa, you know, as much as tutukumende omabu kubuyo kimanto yukware nonto but you all through Ameru bona twethingi baromi na governor kiri manto ya impeachment twethingi na takari michamani ne akawana support mama ikote michamani yo twamenya kana yerekana twethingi akubwithia na MCAs wokuwira but yawo nde yariyo yake akwithwa kinyake akwithwa yoma okay akwithwa ni mtu mume of course na kuona impeachment governor ku impeach on MCA so kikatiba orobati kukietikia governor no independent so ari mtu mume of course ni kuibanga na kuolelia akamenya ati in case ya kwa governor no kwa ugo no gwetikiria na ibangana na bwiri kuibanga te wetikiria nkuatiri kuke ya kwithwa mantu yothe utwire ya uma ya mtu mume burakiethio of course ni kuibanga Antonio ntu yabu nondo mukori no mume athungutha mbere gempe karingwa na into ithingi athunguthite mbere gempe na ko mukori no roringa gempe ara go kiringa na ini kibate gwatanira kaire twaturia drama nande mantu yayo ndika wiro bwirite kana nande ari ankwenda okurikiria MCA bara ibakinyire amwe abachokanire na governor beja bera kawira imbi endereaga kiothe gigukua antu barwaga oibejire na bamwira rira twejo okumba twabangite ona nona na twabanga na deputy governor na nwe twendete gukara na natu supporta ukiejo nande antu baba guchoka ntoithingia na chokera underground still kairete akiri nonto ogwa no rikana iturani na Romano mwito aja studio na Romano no ugire aramisi erathira auga uni diria MCA boraga governor ndageretie kubaka mataini ndabaikagia baba nyambene bonde batigania negembe indageragia kubaikia ki governor auga ndajukirie deputy governor ndingera thimu amburi anti ukuria ngogeje ukuritare nei imbie gutuma ugwo jukie MCA ugo kabaikiria governor amuri ogwa kawe na interest yegite ki governor amwirare amwirethera utekwenda re iko igwara ere mutongerio nyambene amwirare amuri ndi bai amuri ni ioni munene wa MCA ba nyambene amwera utonge kubwirio ba coordinate no to obwiri kondirwa abo Romano ne ugere that inde na jaja tai yakugwa auga une kwenderaga na imanto jaja ke yakumera inya ugwo tende ja wina mwekoro ku
ukeja ukerwa nä gwä kä ri sumu ä no gwä kä rä te sumu na å kathibitiza å guo ukona irio biu inya mpaka nä regere kå rea inya thanå regere kå rea inya te antå bakå ria atä rä nå rä rä okua me muntu atä bwä ri å kå ria atä rä irio biu rä rä å kua no gwä kä rä te sumu gotä å rä jo okua Mheshimiwa kuombeka babu ni babu bwera maybe ni babu bwikirite kawira sumweje omwira atiri twethingia na royana we itare impeachment kathuri murungi na ukura ibabu baibi bokwala kawira bwa mwira atiri kwina ndbayome na kawira no aka act na emotions menya manto ya jonte twaragia mumero ugaro ego rwe matu utu ntu kaugira ndene burega kuwa ome inya batu tuthe kwenda muno inyanga bana kawira mwangazo tendo akwenda kirenda ikwetha kwina thiri lakini uketha rionthe akiaga gwa atienda turatwire na tuithinkia tugita michemanio yonde na tugita kila mari kakawira ara akuigwe muntu nuntu na ara gwi separate aigwa ati mwasiri chawe nkurukie uria eja kuona ora mujukitie nuntu amugire ngugine ari go prisons anu yare agwa ngiri 70 na arua aire wa ngiri 800 achoka kona allowance ngecha ngiri 800 ukiona 1.6 milioni re na u amereja ira roni rwa meanke 5 mweri jomwe nukiwa muntu toka inyokara uyu mwere ncha akienda kungana ndio 1.6 but all the same atugenyicho kinyechunge tiona aratironi oga tigo nkararagia ukona mwekuru akwira mbie karamata nite mwithikire nuntu tokoko ugo wetano oni ni ndari no na inya mporo kwira ugiterera mukunga yukwire king'ang'i kiajitue juitekia nuntu te kararoje we ni atireni mantu yari werone iyandiki ati allowances you and all that but that away from that kinyo kire agwa milioni echungi ankuragia atiri nandi onthulumu ote muntu kudhurumiwa inya thaiji kawira mwangaza bena deputy owe batenwe dikera benwe no ntore ikyo gituma wona bakiuga ndo karaki bakinya no bichiera nathithirwe mbroko erendera arungamira atikona akakonya mwere wegeti good faith no kwenda kuga yes angwenda okwira ndenda okwira ikia tumakuga atiri nuntu ena mbroko ina ministers inde ere nginya ondera ina bangi na karendere ko akariendera menya antu kabagwatana ira no twirere obitie ngavana anene annex nenge ari neo yejurera jairi so te makosa jaro na mithiti ni good faith ate kwenda ba kwithira antu ba betonyithagia mantu ate buya so witwira ba ikimwe mushimu ori tukumenya atiri DG nari titayari na akaua kinyana ithite kilo aina ara saudimenti gavana wa kethora no kwenda kunura komwe kuna na baku and then ruare torokera ante twati eoro chief of staff na rathora ndio bisi gavana na bisi munini o gavana anto babe ikimwate ndakwira atiri mbere manto babe ikimwe ogwa orona thirikari ya Kenya ore thithitio bichi ciao ogwa oreta office of the president obichi eu yare mwene deputy chiatwire nyombe emwe kachi athuranirwe imwe iku annex nara nyombe rere MP share nenge tigwa aja na iko kumbira ruto kaba menena agachagua re kiro terwa ronge annex otero president baria na ira na deputy kana vice batwire obichi imwe kethro tije office of the president kankwire na arua onda era kansela 1997 me antwere siasa ene ndewo gwore kimbo gikorobe obisi office of the president atoro obichi eu yongwa obichi era kuona gachagua ari yathitherwe Raila nukiuga prime minister na yari ya company MVP share ya maguta ya gorwa ya thithua Raila akurukaku ogate o era twere kuruirwa nande ya rwaga irwe kuruko deputy president that's okay but kana prime
nonto benda deputy president achoko nara karariko hau nande ando babweri kwethera beno office ore national eri na ile heshima yake wera akwenda ochokia. Very well. Yes. Now, for the interest, kenda akimumero tu amenya umana history ya Kenya kidogo. Either ya vice president in most cases actually maita you're the vice president either wari minister either wa home affairs so minister vice president then aria Jogo House iri uko karibu na koti da ine nyuma ya Supreme Court now so batari obisine for the interest tu ya mwananchi but away from that Mheshimiwa Nick break. Okay. So, Mheshimiwa Nick, you see, dai manto era tukuona atika deputy governor na governor Kawira Mwangaza anto baruri atiri twathurire anto bari atumiria bari athinjiri reverend na bishop. Why are we seeing this? Ndo yitu kuona hao ndo itene tu. Ndenda ugothome Biblia kuma Genesis mwanka Revelation. Akaomba. Pagi maro bomu ageni to mono ukono tranto uto atongeria bagwatanira beta bekararanagia nukigwa na utereo anto bethera muntu ethera na different opinion ewe kawire newe na nto ithinkie newe noria wajukitie kienda atethio ngi ikawira governor no jokete to ivinki akenda mutethagia ngugi. Oh really? Yes. Kama joketi mutethio we. No kiuga. Imutethio we. Oga mengwetekia no kurene, we mutethio. Of course. No kiuga. Mumero ngingwe tekoroka mutwe. Ndugwira ngingwe kienda okuruka mutwe. Ironje thira na iro yaragana. Ndienda omenya batwie tuteno authority ya kwariria ngavana Kawira na nto ivinkia ndirabetete bonana nora tene ndokigwa batathura kwa bairi era kwa choa learning mate yoku atera kwa bwete boringe kura bonane anenkanero imero no pika hand picking ora itawe pika maguta supermarket no kajukia gintu kiro kwenda kajukia tissue kajukia mora chio maigo jore okwenda ojukia jwa kongeti enda jwa kojukia jwa kambuni ro kwenda ukajukia na ine ukawera athithirie na jukia nto ivinkia running mate na imutethio we ana kazi ngine ngugi ewe iko mutethia indi na nandi to mutethia kumira au tuteamwe thaimbio mutethia ni babu boraria atire jamwe kurora weta akarate urugera murume akara akiria arainya ko mama akauga inirio bia ko bite kurewa na te kugirie ko bite kurewa example ya so abikera nande uteba forsa kira kikajaga people can in a family no buy one device but bate forsa go because when you force them that the family kayaragana na inya deputy governor wetu tuteba force kwaria na governor Kawira batule u turenda baraniria bongwa kira kireo tiga bukauga tukare tukiromba tukiaragia mwathani na mwathani kabarombera ata na bishop na reverend muru ndwani atiri Mheshimiwa Nick ndwani atiri anto bias Kawira na yukirie ntwethingia amwethia mutethio wewe ukwenda utwira which is okay anyway no tukinya kuringana katiba ni principal assistant but then antoba tubakirira atia na mumero no baringire kura mumero aro baringira kura immediately baringire kura na betikirwa na baaswoni ba nyumu mayobisi ya governor na deputy owe then mantu yo ni ya umukire yo then ni ya Meru so Meru no mwanka baba lazima thi no mwanka bedre beki ogwe Meru no mwanka bori ndio kuria atire mporo kwaria na kathuri ibaringirite Kawira Mwangaza na ndo ivingia kura I don't know kura isiri no tiku isiri mporo areo asapota mporo akampena ira Kawira Mwangaza ata kampena ira Kawira Mwangaza eje akiuga ngavana ni mama akwana no gakuruka nunto atenda akiraito nukigwa
na uterwaria baragia no etete akiuga Kawira ngavana ni mama na ndendo kwira mwanka thaiji anto babonda bakwari ndone nyakirima nguchini akiario otuko akiuga Meru etetete bwega nkamaka ngorie kirima nguchini na centurimenti batinda maandamano anjera aja nukiuga twaragia akambirio teta na bishop na kurumana nukiuga thai no gutinda kuwa president eja gwathanie Meru na ndio wachoko korio ju muntu thomete wakiri no kuwa president atinda ngugie kugwathania Meru atena ngugingi yani president wetu Ruto na Gachagua atena ngugingi gutinda Meru ana kazi nyingine Meru ipate Kenya na ipate Kenya na ikurusho kiribo Meru ndio yari number 4 kiri kulinda kura president chipo gutinda magamba antura utukona je urete nguo kabirite inya ugwa wengwa mwiji okuo tumbo tindo magamba agature jakaba manto ya limitation yes na ene onkwendo kwere inyako yento anto bagotora anga president neje president akeja kenda ogwaja ro gutinda kuthokia tinda komwenyi kwagira mundu akarega kweja ni no tena nge gukwarirwa ndene Kenya baretere na kuru anto bareje development no regirwe MPs ro baraugire betere kuthukanirie marieto na ndi MP no etete kwaria me MP Kawira etere governor arauga atiri arauga MP ba keep off ibaba kurujithania kwawe koi batigane na ngugi yawe nukiuga yes iki akiugire so mheshimiwa atabamwe ba nterecia embe barua bakanda mana na gwegie ntonte kwenda kuigwa tiga kwira anto bani begembe anga baibambi thai Kenya ugera mwana wa mware no muthaka bonde abanganene utiomba kuwa mware okwanga muthaka okwa uga ana bakwa na imanto agugeje itigania renigembe renimenti na ndiri that is okay ndendo koria kinetho keria kuitha atia ndendo koria na kwina tia re muriongi bataigana gwana munyare atari mwigeme na mutigania so anto iba Kawira bakomena barenda deputy governor ejo karira Kawira oranto chi akarire kiraitu ogene tojuga karire kiraitu ngore mokainde ntinda ya chuburia riko na kora nape kiraitu atinda kora nape au watu ya kanto ya into chi okora nape kiraitu okora nikitigani na hawa kiraitu aura nape meanketan kwenda mtu kwa antu kire situation ni jino to etere itara munya ne itara kiraitu ne itarira Kawira so antu baba bakwariria Kawira ni no momena kana anto bathoganitie Kawira mbere mabauga ate thomete bakauga ni retreat eje ikuara ngai aringa kiama ikwa kotini aria gichonko gakinya muthia wagwe ginya vocabulary imwe gachetega wa dictionary nukiuga Jakube inkwenda kumenya ingi ena dictionary ena inya inkoro mono ya cheke Meru igwito kube bamwenya becho ibakaga na Mungu nukiuga na Mungu meatho ko ikwetha talented na wemenya originality ya Kimeru nukiuga Kawira beja kwetha na thomete beja kaire bamugeria beja kwetha kirinda shape eku Kawira beja kwethira ora baije Kawira akuruka akenga anto bakiraitu arega kubenga endera gukara nabo na gukara na bamunya na endera kuba promote ikubaite ya atagia anto beja kuona ni opposite ora bathuganitie but after once anto bamberia kuona aga succeed onge muntu omwe rono runge betete bauga ka bathinja mburi bekau kanyamuka yeta gachiontere kambiria gweta mutomburi mukuru mamwera kanyamuka gageta mutomburi amuria gaka kagaikie na kuma katherenjerio kwana gakiuma harakari nukiuga bauga atuthinje mburi twite mugota twagatunya gekinyara bathinja murume no getete mutomburi amwera ate kanyamuka gachiontere ngwera gageta mutomburi thagana amage kinyoki nyanda twera gyo kuthiria mugota tukurita ai kinyara mberere geto naju amwera kwana jo gweta
amwera anjo bagane okwana te no gakinya ekinya bagana re morori jwa yoro gatonyithia mutombo kauraju nande no kwenda kuthoma comments ukathara umuntu yes kwena mtu kuga or maybe it's the time gichunge DG bonthe ndene Kenya baewe katiba stipulate their roles maybe kagite gakinyite actually aruga in Meru aruga from inception of Meru County government several deputy governors ibethirito bagisava na kumistreat on their bosses aruga in Meru County what is happening to the current deputy honorable Ntoithi Kene replica kana no ugwa karikire deputy wa mbere and Gatira Omunya and Kiraito we saw a powerful DG honorable Ntochu in charge of a powerful docket finance if I am not wrong aruga mbuga no DG wenka ndene Kenya maybe arena portfolio maybe it's the high time Nick ma deputy katiba stipulate roles chiao no to take clear nande oni nte korego au sheria chia chinjwe na jo nde ja chinji nukiwa kethe deputy tigathura gwe antu kuma nthi gora kero no deputy wetu na hu atithuri ari ndakwira atiri tigauge mbaroti ethithwe yo MCA ro na o MP ro na president deputy ne thire nye deputy thire ro onumba lakini nkemo appointa nukuiga ai niyo mwakwera mwari ukumugora no mwanka buthikanire buba ire na kiongo kile na kwena mwanya jo kuri atiri niki Kawira akiambia DG akanone kwa bibi yake akimchukua kuwa anajua kuna bibi na watoto nande inyora karetere ici tiretagwa oni nona guma tu ejante discuss awetia kwani nokona ndi right weight nona muromo yu murito inyaki mwire okwa nogiga lotera mtu wetie gwetere mukanywa wetie kwekara kanywa na nona anturagua ndiuga mantu jamwe inyakira ndete otamburi imbindara rukirira imbindanywa no kwari okumbarithia kumatwarithia nogiga ndendo kwira ndinji na thukirie gweja kuga ora arachengere tia onanagie na stress bikira gochenga na mwikire jo nguo that's personal atera kugea stress nuntu no na aiterwe commanding office na arakwira mabusu kamata roje ja kamata na arakwira mabusu mama ja kamama auga jo okire ja goke eja siasa ene siasa ene 1+1 either 11 tetu 2+2 either 22 na nejera kwa mwanya mheshimiwa to some point kulingana na bokuwa Ntwethinkia Reverend Ntwethinkia askari onchera and all that ikara demeaning yani no meno mutana alafu gukara boy mwira twagwitire anga prison ogwere ndendo kuria atiri uti mtote ara ataumite niki oni urona nkigwa ibo kuga ndari kansela na twara kwa 7,700 nona nkigwa ndoni niki na ndipo karabo kiwa na abo itire kuria kwendo kuria oni kuga ndari mwejere au ngantiga gwa muraga baichu agwa mweje no mukuru ke muthaka na kauga wi mweje wa baichu nona akigwa boy nande oni ndenda muntu akaigagua aibo imbiari inari ari abo karaje abo amwitire from the gutter ringana na context ote muntu ringana na oro arbo kuwira biro kuwira for example mheshimiwa kakwa askari prison athuki ari ndi babu yabo kumimeki kara yani kabo bieli nyamwana okono mwiki akaya askari prison kabo mutintikira kirere na akaraje ka yani egembere taringire mama kura no ntwa kujokia mwana wao aragia mantu jegembe aragia mantu ameru ari angu kwira nigiro ntwa egembe badu mwana wao yaka mumiru ataisi uyo ne askari nande babu abo batrive mwe ogwa kwenda kwa bagichongera no mutu atendo buri nande re ende bote kwatanaira kakwero to jako kuga pore na mutu ari ni urapo kutherera DG manzo uja prison ya karare no ndarete to kuga atiri nare umete akija augere wengwa athano thikaira au akari signere ngugewe ya prison no uga atini nda ndipo to chokera no uga nte chokera niki no uga nukiuga no uga agacho au mere no eja na uga atiri sign jairi au kababa kwenda resign ende anda kuga atiri ono ndindikaira kire
anto bathirikare kawira mwangaza ote muntu kwenda nto ithinki ari sign barenda kinyamwe ari form engwa na igwa baitanya nguge na mama na nya batu ituritie na tabate gwitania twerwo tithinereo twerwo ara baritie bare obo bairi inya nande no bakaria bo bairi inya thaiji nkoru and device yakwa gintu ithinki anu ntu bishop abwiri ucho bishop bangi bageta bakarambi ranki we ni nene mono ni kurukia ku discuss i muntu jani nukiwa ni na kwenda anto bari iguru au ari beta bamwariria twina akuru beto banjuri ncheke twina reverence na twina nya international leaders rwaria ruru gwita kwarua na ara ruru tinda gwita kwarua ni everybody leaders bau beguru ibo babwiri gukarambi ria be na iro bakaria na inya tutemenye bakuthithagia ata ibakwaria unu nkugo na nkauga batue ndeto iga igukara ikagwatwa ne anto batebwirite na ona chi agwatwa o MP otegwa na MP betre bagwata MP uri okuru aja kaduri senator kana ja mpuru kana ja kirima bo bare ona muchara every month na bakienjo waga inde we deputy ngavana atekwenjoy ugetoka gwata yare mpuru araigirio kwa anti corruption akaunti mbeja chiawe araringa ati kerere TV ne chionde na akira lakini aino nto thaima nto jete tenda ngarundi ga akiri ndenda kuga anto ibatigana ya manto jaitha MP batigana ya manto akaunti nonto thaiji MCA begembe akuye bonde beki ngavana kawira mwangaza na baretere bauga ntukwe turarigi utine ironda ari no kire okorea ya Sunday tokarito ona beja bonde na bonde banenkana muntu ngiri ithano chi okorea na bauga ndu ya ngavana kawira mwangaza na deputy ewe bagekirwo bauga ora bonene ibarie boba ndio kuona nyakwe na abagu bagiteta we mwana wono otonyera guteta bwega nuntu kwamba kwithikana kange bakwe abagu akwenda mama regako nukigwa kwa uo otonyera koga tumanjeje thuke na witiru inya nthenge ariko au So, okay. Okay, uri de mukirinde ni nte mwana kirimanto ya goria training. Goria training. So governor, I mean deputy governor, yes, muchara na akoreo mwisho mweri. Lakini allowances atena cho irari entitled ya deputy governor. Bombele kabisa atena ngari. Na ethro enyo ngari atena mauta. You know, ate kuona facilitation ya weta muanka devolution conference mheshimiwa Nick. Devolution conference yowerera ware MCA mbera ketho ora assembly erare of facilitate kinye mweta. So deputy governor atetre devolution conference. Deputy governor eta sagana kairo merere wewengwa. Eta na kuru muchemanine kairo merere wewengwa. Atena allowances are entitled to mheshimiwa. What is this? Ndienda kwiroro video facilitate manto jana kubanga na area secretary owe na tunyerwe secretary na tunyerwe vikera ni secretary owe atara qualification iri kwendeka ndienda kwira abwitro service board really vikera iwa ba murungikire na barwa ni security mutandaone nukigwa ndienda kwira ndirebo ore aragiria na tuongare ndebo we atari na barua cha form 4 nukigwa wa ankwenda okwira atari na angutaka no kuga baraba qualified na angutaka baraba yake mama na ndega nkwenda okwira oni toka mbiji laki ituragia nukigwa ogunya kwa mwana ogwa geta kengo chukuru no ragimbi toka wethero thomete jawe lakini no ragia atire mwana imbi engerwa secretary wa suguru akweri bicha atithiritie mwana uniform atinio ni iratu bia ejere bite gwetania biere uno mboretio yora muchiari yoragia nukigwa so those are our allegation na dira na staff age no atachwiri no waikitia wengwa ugetoga ikianto incompetent
bagatuika bati qualify no robwiri go process arambe achiaku no kuthingatira ateo gwakwenda gukarate nendi no tu ndaretere antu bana ndina nafasi ya kuleta antu bangi mbiro reta antu bangi bari qualified na ndo kiri positions iji oyora gavana Kawira ena mwaro ina nwe bodyguard ena mwaro inongi nwe PA ena mutuna ina nwe dereva then DG kinyo na bati kwirwa atire antu bawa aturetera kana antu bawa aturetera ibandikiro lakini tukuya kumenya bati qualified turetera bangi nande au ne abwi kuthithii ngwetekia kiro bichi iwe njero akanenkerwa antu baraikia bange babega uranderirwe aikia antu qualified bau bakaya wangugi ani onto mandu ida iyo tukwirwa thai 1 year later nande ndiendo menya rionthe ki antu baraba itagwa service bond ikarage kiberifaaga barwa oinya naru ngaikia barwa chiakwa chekithomo giakwa waandikwa kwina time chabara kuandika na kunenkana nara che verified ithia ja verified intukwe oyora akubu amenyerwe miaka 10 nyumene neugie ntugieta bira under process mando ya under process na inyajo jora wingi ayageta under process kairi gutegerwa mheshimiwa kwina allegations chiati na actually ginya DG na ariririo ntubu na wire ntubu au atire atikiri thirikari ya gavana Kawira Mwangaza mtu andikwa ngui akiandikwa ngui na kinya bijewe na aratwirire mheshimiwa bijewe aratwirire eti ukiandikwa ngui kwa ni gavana Kawira Mwangaza kana ni thirikari ya gavana Kawira Mwangaza wambo saina barua ya resignation kana kubuta ngui and then riuka ya point na ndeja untaigwa na gwatuika kwije iu barabejete kumana ibagasaina menya wale osaina ni otia wangu dikira ende ni ayoko tonya kiatha ni wekari sunacha actually mbije barabwire ngi gutumia regere gutonya director mbije batoka regere mbije ingugire ayonerete umubwira yagwito banga manto kienine na yes menyawe angai doctor angai mbi na ikona atumba manto jaja gwita kubanga tenti nami na ndetha nonere irai na wira go kundwe chai weterete nyama na ndi no regere gwetera nyama urenda kura nyama onywa chai na ugathigwa ate na mbijewe kendere gwita kwa mahama kwathana erwe karangwa ni arangwika aratugeta tuti utigana no atakaro agara yakana karaga gakiguragia katiri kate gwetera ngina nethewe bathira rugono robe jabona usually mheshimiwa a doctor thomerete ende ya tena kire aikio kiu menya githikia wata pride getirwe aewa na ndi abwiri gukarau githikia doctor kaewa kauni ntomeretie no ampe imbi aimbi ocho ne imbi ocho ntomeretie oni anji sacrifice thanka ijanjecho menjecho na kwirere antobao na kura antoba kwenda onene bwandi na ndo bange tokwira mero iri buku nenkirwa municipality nkobu municipality jori on the process na kura antobara batwira korega na ndito etikiririe antobaba korega imbroka ira babenda kuthikirwa babenda okara siasene so itugwika meetings torara junya last week na itware nenge ngurukia michemani etano kumara gavana appointed committee ya gustia mantu jau na municipality jokia jene time na ndatu kwenda tutigaire committee gavana twathithirie committee na ito eterete appointment ya gavana to present maoni jetu riu tuchoka twe wangu aendi twita gi community muchemani jo antu bonde tuthithia public participation ira chienderaga ira nene okay yes thank you Nick nonto bakona kanya thank you muthikirie comment chingi tutomba kutha tukithoma jonthe for the interest of time atomba kutha tukirikiria